Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Sada keriahan man banta ibas wari eda sebab bancika kita jumpa ibas acara pepalam pusuh bas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata di bata si pindo gegeh man bana arah kesasi badia artoto kita. Tuhan Bapa kami siringat ibas surga. Kamkap Bapa si patut i muliakan kami. Malam hati kami meriah ukur kami, banci kami jumpa ibas acara pepalam pusuk wari endah. Jana hati kami megikan sada bagin karena katanu. Mari Tuhan ngerana kam. Jana kam si peangkakan katanu. Segala iang ka irti kami jana banci idalankan kami bas geluh kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami mindo penampat. Amin. Kata di bata siseh man banta baswari enda, ibuat ibas surat wasiat si erjudul dalan di bata. Ibuat ibas Mazmur bindu 25 menaken ayat sada seh ayat 10. Jana si jadi palas perenungan Mazmur 25 ayat 10 nina bagenda kata Tuhan. Man kerina kala si patuh kempak perpadanenna dengan ngikutkan perintahna i tegu-teguna alu tutus rasdem keleng ate. Senina rasturang kekelengan Tuhan kerina silit ibas doni enda banci si idah la bancilang arah dua sudut pandang. Ema sudut pandang positif entah pe sudut pandang negatif. Orang tua tentu inasihatina anak-anakna. Segelah geluh bersih jana pinter. Enda me salah sada nasihat si tuhu-tuhu meherga. Tapi pe bancika si ida jadi sada penghambat. Entah pe penghalang kemajuan ras kini berhasilan anak-anakna. Kitab Mazmur enda eme sada pertoton. Iba sekala si geluhna ngenanami lid ibas ancaman. Erdandankan musuh si bage gegekna. Bagepi isadarina dosa-dosa si adina. Ia reh mindu segala ikawali. I sampati. Ras i alami Tuhan dosa-dosana. Pertoton harus iikuti. Alu kini tekan. Maka tetep kala sincikap. Enteguh perjanjin keselamatan di bata. Ras kerina ketentun tape peringatena. Maka inanamina mekeleng ati ras kebenaran di bata. Alu kata si depan, kala singgeluh tunduk dengan patuh nandangi kebenaran kata di bata. Kugapa pengen nanami kini ulin, ras keleng ati Tuhan segedang geluhna. Dalan di bata labu merupakan dalan sinuju kubas kebenen. Entape kehancuran, kegeteman, tapi justru dalam si menuju kubas geluh sejahtera. Perpulungan Tuhan, enda me pengalaman geluh, ras kini teken ibas pemasmur. Cana kita iajuk, segelah ngenanami pengalaman si seri. Dalanilah kegeluhan ta alu tetap erpengarapan, nangdangi perjanjian, keselamatan sura-sura ras kata di bata. Maka kita landabuh kubas cilaka ras kebenen. Tapi ngenanami kekelengan ras kini ulin Tuhan sila erkeri-kerin. Sabab dalan Tuhan eme dalan kebenaran. Labo dalan ku kebenen. Mari radu ras kita artoto. Malam kel ati kami Bapa.
Sebab Tuhan gom perkuankan kami. Erpalaskan kitab Mazmur. Jangan go ituduhkan kam dalam dibataman kami. Maka dalam dua erbahanca kami mencuah-cuah. Labo segelah kami bene. Tapi gelah malam ati kami. Jana ialokan kami. Keselamatan sirih ibas kamnari. Maka ajari kami. Gelah tetap kami cikap. Karena katandu jana dalam kami pe tetap menuju kubas dalam kegeluhan ras kami. Endam toto kami alokan kami Bapa ibas gelar Tuhan Yesus si jadi dalam si tuhu-tuhu reh kami ertoto. Amin. Bagi indah me kata dibata si sehman banta wari enda. Jumpakah kita ibas episode berikutnya. Jangan mindu kami ulah kita guna nge-like, subscribe, rasi bagikan mankala si deban alu bagi kita enggo pembarkan berita si meriah man senina turang ta si deban. Bujur Tuhan masu-masu. Amin.